Yes, nk'ibisanzwe ni Claude, iyi ni Twidagadure Show. Kanda subscribe wowe uhageze bwa mbere, nawe umaze igihe ukomeze kutwereka ko turi kumukanda like, share na comment. M23 rero ivuga ko itava iwarikare mu gihe hakiri drones za FARDC. Umutwe wa M23 rero uvuga ko utazava mu mujyi wa Warikare mu gihe hakiri indege nto z'intambara zitajyamo umupilote zitwa drone, akaba ari za FARDC, ingabo ya leta cyangwa se ingabo za leta ya Kongo. M23 rero ivuga ko ibi bitinza kwimura abarwanyi bayo umujyi wa Warikare mu ntara ya Kivu ya ruguru, nyuma y'uko rero hakiri ingabo za leta ziri gukomeza kugenzura aka gace. Niyo mpamvu M23 nayo ishaka kuhaguma mu gihe batarakurayo izo drone za leta ya Kongo. N'ubutumwa rero, mu butumwa bwashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa X, umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ibi bitandukanye n'ibyari byumvikanyweho mu itangazo ryo ku cyumweru, aho yagize ati FARDC n'ingabo zifatanya nayo nibakuraho drone zabo mu rugamba muri Warikare, ibyo biratuma guhagarika ibikorwa by'intambara no gushyira mu bikorwa gahunda y'amahoro biragorana kabisa mu gihe FARDC itarakuraho ziriya drone ziri kubarizwa i Warikare. Kanyuka yongeyeho ko gukomeza gukoresha izo drone ari insinzi cyangwa se ari inzitizi zikomeye ku by'umutekano n'amahoro, kandi ko bishobora gukurura ibindi bibazo mu karere. Nubwo rero M23 yagaragaje ibirego byayo, ubutegetsi bwa Kinshasa ntago bwatangaje kuba cyangwa se kubyashinjwaga n'umutwe wa M23 nk'uko BBC ibivuga. Ibi rero bibaye mu gihe ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC bari mu biganiro ku buryo bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, aho bateye intambwe mu guhuza rero ibi bihugu byose mu rwego rwo kubungabunga amahoro n'umutekano muri ako karere. Reka turebe ese FARDC iraza gukuraho izo drones M23 ivuga ko ari imbogamizi, cyangwa se dutegereze turebe niba M23 nayo irahunga cyangwa se irava muri Warikare cyangwa se igakomeza urugamba. Gumana natwe ukanda subscribe, like, share, comment, ubundi amakuru aza gukurikiraho nayo muragezwaho nta nkomyi. Yari Claude nk'ibisanzwe, iyi ni Twidagadure Show. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788440888. Kaze muri Bambo.